Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan kada kayo amin papagayam. Naragsak nga kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapukan ni pagayam tayo a Victor ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. May saakmet kadagiti rinibo-ribo adumdumngeg kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang. Ket pagyamanak unay numapili yumet nga idrama to'y surat ko. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Victor. Dudwa kami laeng agkabsat. Makunak anagasat ti kabsat ko. Ngamin, malaksid ang nakaadal ken napintas ti trabaho na, nakiasawa pa'y iti lalaki nga adda mabalin na iti biag. Idinto ta siya ket marigrigat lang arudan, awan pa'y natalged at trabaho. Rugyak nga arudan ti ag salaysay. Adto yan ti kwarta bulbuluda manong Victor. Ninayo na kon iti 3,000. Tapno adamat inayon niyo apang gastos yo. Bali, 20,000 amin day tamanong. Ay na, agyaman ako unay Janice ating ko. Kastamot tangging ka bayaw Greg. Kung nagtupay ka na di nakpaayag. Ay na, nakasingsingpot kayo talaga. Rumbang lang nga tulungan da ka manong. Takabsat na ka nga kini Janice. Kan may sa... Sikamot yan ti makagapo. No apay nagasawa kami dito napintas ng asawa ko manong. Mangbola ka man ako na akon, Greg. Sala ka mang pulbola baka. Pudno ti bagbagak. Ay, wen. Kuna ni Greg nga uray saan mo kanun abayadan day tamanong. Agpaiso? Wen manong. Tirumbang nga ramidam ita. Kat asikasum anaimbag ti rugyam a negosyo. Iti kasta, adan tumatan pagtaudan ti pagbiyagan niyo. Pudno ti kinuna ni Janice, manong. Ay na. Agyaman na ka talaga bayaw, Greg. Agyaman na ka ating ko. Awan nyaman na, manong. Awan anyaman na manong. Maraksakan kami ang makatulong ken ka. Wow! Nagpintas mo tinday ta tablet, Gwen? Siyempre, Uncle Victor. Regalo ni Daddy kanyak daytoy. Greg, Janice, ang mga numabali na nawatag lang ang data tablet. Sigurado magustuhan ni Brent data. Ha? Ha? Kwa manong, ate? Ay, saan Uncle? Diyak kayat. Pasalubong ni Daddy kanyak daytoy. Sana bale, taigatangan da ka itinapinpintas yung data. Malan, itun mo kanya kung data at tablet naneng. Please. Uncle. Ala. Itun mo data kina-uncle mo, anak. Greg. Anya? Daddy, anya nga iti usara? Alan, itun mo kina-uncle mo, anak. Di kagdanak. Igatangan ka iti sa bali. Tay barbaro ang modelo, anak. Awan mo siguro may bagam, Carmela. Malaksig nga dan gastusan tayo. At dapat yun pagpuunam iti ko ng mga online business mo. Kan, at dapay sobra apaginom ko naman. Ay ka, siyempre mo na. Sinubram lang arudan ti dinawat mo. Ninayunan dapay. Katwa na, utak lang dahil tabakan. Utak ti kasapulan, tapno mabiyag ka. Anya ka laki din na,
Basila nga pa nagdrama kwarta man. Victor, Yan may sa aduma ti kwarta na. Saan da nga ipobre ti dinawat ko. Barya lang katakwada na ijay. unangam nakababainon ter aramidem. Idi pay laeng nga da ijay abroad ni Greg. Tultulungan datayon. Inserrek na kapay iti trabaho. Ita, dinawatan manen ida iti dakkel agatan. Anyan tulaangan nga iti ibagada. Numaamuan da nagikat kagaya man iti trabaho. Kanya ka di Carmela. Datalang matimaka mo, nubilang lang. Saan ka mat siguro nga gipulong? Ngamin, para mo lang katatayo na ito yung kararamidak. Unangam pang nga asim ka di. Tai katumatan ti kinamamartek mo. Kanayon ka maikat iti pagtrab-trabahwam gapo iti kasta nga ugalim. Ay. Mangrugi ka man ako na akong Carmela. Di nakpakibibiyangan iti kahit kung aramidan no di mo kaya tiriri. Nawatam! Agmerienda ta pay lakay. Adtoy. Ops. Wow, nagimas eh. Ginitaan ko naman. Siyempre Inlutok day ta. Ala, mangantan ka bayatan na napudot pay. Ay, katuwa na bakit? Aywan, tanak tayo. Adain bati ka para ken kwa na lakay. Kananan to apaman asumangpet manipo di pagadalan. Nasayat mig nga runo kasta. Nan, ramanak man nga rutin luto ta sawak. Nagimo sa talaga. Katuhan siya pay ti ko nam. Aywan gayam. Kumusta mat ng dagiti negosyo tayo? Okay lang mat bakit? Bilibak nga ro diti kinapigsa ti grocery. Kasta mo ti laundry shop. Kani ti resto bar. Nasayat mat nga no kasta lakay. Well, iso nga ro da jakon sayangan ti jakon pa nagsubli ija barko. Wen ken maysa, saan ka matlangan a palubusan no bilang? Anya? Umdas mat siguro dagiti negosyo na ipundar mo a pagtaudan ti pagbiag tayo. Naipundar ta ko na bakit? Ayun gaya. Anya itayan tay kunam nga ibagam kanyak. Ni Manong Victor Ape ni Manong Victor. Imawag manan itay. Ape ka no? Awan kanon ti kananda. Malaksid iti dayta, dandanida pa'y kanumaput dan iti danum kansilaw. Kasta ka di? Wen lakay. O di ikantay da iti groceries. Mangtag ka matan iti pagbayad da iti silaw kan danon. Hindi kasta, saan da maputdan? Kasi damay. Nakababainan kan kalakay. Panagrik na ngamin kaslaw mababuso mo ni Manong Victor. Ape mo tanako nam da ita bakit? Kasanong kat edi pa'y lang nga tultulungan ta ida. Angam kita man. Saan madla ta makabangon-bangon. Kanayon pa'y maikat iti trabaho na. Anyang ita mo ta bakit? Barang numapatakkel da nga agasawa ti online business arinugyanda. Agtalik ka kadiki ni Manong mo. Oh, apa kasta ti lang Mayra? Adda ka di parikot? Ay, kwa manong Greng. Parikot ko nga rin ti ikit ko anang padakkel kanya. Oh, abay. Masakit ka di? Saan matkit di, manong? Naduktanak lang amin nga isugsugal na lang ang gayam ti patulod ko ang kwarta ken kwa na. Anya? Ay, nasaya at matipan nakisarita kadakwada. Ngam kaslasyak pa'y kit din tinagbalin adakas. Malagip ko lakit nga ruti kabsat ni Manang mo, Janice. Nabayag ni mo't ida natultulungan. Una ni Manang mo, akaslaw mababuso mo tan. Unakmat nga ikan mi pa iti tsansa. Parang mapadakkel na matirinog da nga online business da. Nakita yo ka din ti online business da, manong? Saan pa? Awan mat siguro ti dakas na, numapan nyo kitaan. Ti kayat ko asawan, pasyarin nyo. I-check yun nupod nung ada negosyo da. Amangan mat nupod no ti atap ni Manang Janice, nga abuson da kayo matindag iti tao at tultulungan nyo.
tuyon ti kapem, Victor. Ket, apay kasta tilangam. Kasla masursurun kami. Kasano, kat nabarbartek ka manen anagawid idirapi. Imbes at tulungan nak iti online business arinugyan ta. Saan mo't taon-una umot ti panagin inom mo. Awanen nabaybay-anen ti negosyo ta. Naistaken dagiti produkto aginatgatang ta. Lugi negosyo ti kastoy. Imbes nga umasensumat na tao. Saan takas tamo ngamin ti ugalyam. Naa. Tapay nga asak ti papasulam. Saan laeng aday ta? Oh. Parikot manen ti pang tuition dagiti anak ta. Panagbabayad pay manen kadagiti bills. Ay, nagrigat ti kastoy abiyag, Victor. Bayam, tama pa na kay Jay Balay da Janice intun madamdama. Magibagakin ni Bayaw Greg iti kwartana. Anya, hoy Victor, agbain ka madmat. Kanayon la ka din akasta. Nabayagan at tultulungan da tayo. Agbain ka madmat. Carmela, awan ti rumbay nga ibain ko. Kabsat ko mat ni Janice. Kan maysa, dakkel ti utang na alaimbag anakam ni Greg kanya. Saan da nagasawa ki ni Janice no saan agapukan niya. Victor, Pudno, di bagbaga Carmela. Kita man ni Greg. Saan mo't nga isutig wabukat? No saan ko nga inilakad kin ni Janice? Saan da kumamot ang nagkatuluyan? wanan. Angam Oh. saan lata na saya at agundawayam no anyaman day tanga utang na naimbag anakam kan ka. Kan maysa, saan damot anag kurang? Inted da amin akasapulam, tinulungan da ka. Tumalnakan, Carmela. Bay anak lang ka di. Bay anak iti diskartek. Ngamin, may iranod kamot lang iti da itong aramidag. Nawatam! Awan ni Greg, Manong Victor. Aday na si kaso na. Kasta ka di. Sayang nga ron ano kasta. Sapay napatig kumatibagakan ko ana. Anya ngamin dayjay aya Manong. Apay no ibagamon kanya. Ha? Ay, kwa. Aljay kwa nga minating ko. Ay, kwa. Naibusan kami manan ngamin. So, Dumawat ka manan ititulong, kasta ka de. uwan ko maating ko, no? At dapan nakabalin na, Kumusta gaya man ti online business yun? Anya nga ti madamag iti rinugyan yung negosyo. Awan man laang mat ti maistorya, may papan iti dayjay. Ha? Ay, kwa ngamin, medyo nakapsot nga rod. Nabambanog nga rod ang mga asikaso. Isulat tamat. Basit ti kita. Tanda ni awampay no kwa. Sigurado ka? Ha? Ay, kwa dahil... Sardengam ngaminan ti kinamamartek mo. Iti kasta, makafocus ka nga agtrabaho. Kat umasenso mati biyagyo, Manong. Ha? Ne. At sino manan ay tinagatil titila na anang itanong keng kang agbarbartegak? Nabayagan adya kang aramidin dahi taanin ko. Nagbalbalo akon. Ay na, di kan makapaglibak kanyak, Manong Victor. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo kanima ng Carmela idi kalman. Ha? Laklakayan kan, Manong. Panunutam mat kumati salon at mo Panunutam mat ti pamilyam. Nang runa dagiti anak mo. Awan na sayat nga itad ti kanayon a panagin inom mo iti arak. Naa. Naminsang ka lang at imulong. Ang nakadadon timbagam. Laglagi pa ma. Ano saan agapukan niya? Saan kayo mat ang nagkatuluyan kini Greg? Manong Victor, Oh. saan lang anam na minsan da kayo at tinulungan? Mano atawin matan at tultulungan da kayo? Ken maysa, no saan anasingpet ni Greg? Saan kumat amagustuhan? Nga uray pay anya ti ikastam amang pilit kanyak. Ha? Sapay la kuma. Ta saan mon nga ibuyboy day taabanag kanyak, Manong? Kurang nalaangan kat ibagam abayadan da ka gapo iti panagasawa mi. Huston! No di na kahit atulungan di sa lang! Manipon ita! Lipate mo ang ganda kamsan mo!
paglangan. Ang dami kwarta ni kumpare Alito. Kat pinabulunan na. Pinainom na pa eh. Ayos ah. Kasto yung biyag. Nagganas niyo. O naman. Sa bali at talaga no amumati dumiskarte. Ne. Parang bang magaya man. Agpatang manggiliti kalsada. Mamanot lugan ni tanga. Dito na nakalawlaw ti pagnaan. Parang ti magna. Hindi kasta makaawid ako. Gaturog ang ngamin nga. At tatraga masawa ko na! Kahit mo sa bakit? Nagapa kayo kini Manong Victor sakbayapin manaw? Ay, wala kay. Kasano, kat aglablabas mat ngaminan. Iswadya ako nakapagtapal. Binagaaklaan mat. Ngab isupay kit diti adaganas na ngagungat. Lipatag kanon nga dakabsat ko. Mala, bayamon bakit? Nakuna na lang siguro ti kasjay. Kaputan na pudot ti ulo na. Malaksi di ti dayta. Namampayin ti panang lukloko na kadata. Mabainak una yan kan ka. Gapo itikas dyan nga ugali ni Manong Victor lakay. Bakit? Agasawatan. Isungawan nga rudrumbang nga pagpainom kanyak. Silpon mo sa tagun uni. Uwan lakay. Nimat Manang Carmela. Ay, anyaman nga tantibagana. Ay, katsong bata mo na, iti kasta maamuanta. Ay, ang mga numangibaga manan iti kwarta. Sumpatam nga ruden, tapno maamuan no anya ti masapul da. Ang mga mo't no napatid ti bagata. Hello, Manang Carmela. Nakaawag ka mat. Hello, Janice, ading ko. Kaya't ko lang nga ipakaamo nga da kami itan ito ospital. Ospital ko na, Manang? Sino tina-ospital? Na aksidente ni Manong mo, Victor. Anya? Agyaman na time may kayo adagos, Janice. Kat, kumusta ni Manong Victor, Manang? Madana ka nak. Ngamin, aging gaitakot saan pa'y anak kapuot ti kabsat mo. Anya? Sigun ka dagiti doktor. Masapul ang makapuoten da ito'y iti unag ti 24 oras. Tano saan, amang ano delikado ti kasasaad na. Apay ngamin aya, Manang. Anya tinapasamak. Apay an aksidente ni Manong Victor. Ay na, amumatan ti kinaman nang inom ti kabsat mo ading ko. Nabarbartek manan kabayatan ti pannagnanang agawid, isumatan ti pannaka-aksidente na. Sigun kadagiti nakakita, aggiwang-giwang kano amagmag na ititeng ti kalsada. Isumatan ti panangdong partitrakkan ko, ana. Kat, nakita na ka di ti plaka ti nakadungparkan ko, ana, Manang. Timulong ka di amay taray dito yung ospital ni Manong. Day takot nga ron ti parikot. Ngamin, intarayan na ni Victor. Intarayan na ti panangdong parnay ti kabsat mo. Kumusta kan, Manong? Nightfall. Nagsakit entero bakit. Unang lakit tinumatay ako. Manong Victor. Ading ko, mamati ka man kansan. Kahit ko, tiagkid daw, iti pamakawan ka na kayo, kinikreg. Inabusok ti kinaanos, kinasingpat yung kanyak. Banag, ang pagbababawiyak ita.
Dahito siguro tiwagas ti Diyos. Tapno makaamiri sa kitagbalbaliwak matan, ading ko. Maragsakan ak iti day nga imbaga Manong Victor. Agyaman ak tanaka amiris ka matlaangan. Kat ikarik, tulungan da ka ang makabangon manan. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Dito'y lang programa tayo, alagip ti napalabas. Anya di rumbang nga ramida, Diyos ko. Tulungan na ko ma. Iti kasta, daras ko malipatan ni Jojo. Saan mo ko mga ipalubos nga agladladingit aklatan? Ni Jojo ti rason anak kabangon na iti panagladladingit ko iti damo ngayat ko. Nga pagladingitan na maglagayam. Nagsakit. Ngamdas kan nga aklo na kunti amin. Katlipatak matan ni Jojo. Ita tanalpasan ti kasaryaw. Sa dino nga iti pagnaidan yaw. Sa dino pa'y kumangay, nanang. Kat iti balay ko ha. Alangan mo't nga dito'y balay yo. Ha? Ay, umukidi Ay, nagdamag aklang may tanak ko. Sana narumba nga damagan nyo pa'y dayta, nanang. Adamat siguro panunot yo. Alangan mo't nga dito'y balay yun, ti pagnaidan mi. Kat nakabasbasit. Hay, tsak lakit di makagaraw dito'y. Matayak no siyak ti agnaid dito'y balay yo. Ha? Sa nabali nanang, taka na yun nagtumot yung may pumasyal dito balay? Depende dayta, no palubusan ka, Jojo. Ah, Ha? Na, anya ti kaya mo asawan si Lane anak ko. Ada kada kayon? No, anya ti panagawat yo itim pakaknanang. Ha? Ola, alaam amin na nakagawaam, Jojo. Agawit ta ni balay ko. Kunaklakit din no isurot na ti asawam a makipagnaid ijay balay na agam sa amugayam anak ko. ano sa inyo lahat ng tagmay-may sa dito balay tayo, nanang? Sa nabali, taka na yun kayo mo't nga may sarungkaran. Malaa. Ti napatag, baknang tinasawam. Sumaya mo siguro ti biyag mo anak ko. Nanang, Apay no kasaritam ti asawam. Ta umayak mo't makipagnaid ijay balay na anak ko. ha? Ay, mabayinak mo't kinisilin, nana. Amuyo mo't nga iso timang pakpakan kanyak. Iso amin tagas-gasto si balay. Kasta aya. O nanang, iso pasensya kayo pa ilang nga. Sana bali, taka na yun kayo mo't apasyaran dito. Kastam ka dilatan anak ka. Kanayon anaunag ti pampanunutay. Diyak mo, tata. Ngam, apay nga ta marigata na ka makalipat. Anak, pangaasin talipati mo ni Jujaw. Siguro,
Nakaragragsak itay ti sidong ti asawa na. Ay na, saan man gamin adag ita ti pampanunutan? Uray jak kayat a panunutan tatang. Ngam isulat tamat ti sumrak iti panunot ko. Jak maliklikan na panunutan ni Jojo tatang. Rumbang na lang alipata mo ni Jojo, anak. Iliw-liwag mo tinapasama king ka. San na nasaya at ani Jojo latan ti pampanunutan? Tatang, Tinasaya at agbirok kay ti pagbisyam. Iti kasta, saan nga isot ti pampanunutan? Makapadakis king ka ti kasta, anak ka. Awan tinasaya at nga ipaay ti kanayon apa nagpampanunod mo. Aisel, kumusta ka? okay aklang Matramil. Kumusta mo tanti panagayat ng idartarira ko ken ka? Makatawanan nga gar-arama ken ka. Kwa Ramil, Di mo ibaga. Ani pa ilang Jojo tilinaon tapuso maging gayta. awanan ti mariknak a panagayat ka ni Jojo. Aisel, Ngamin, si kaitan ti ay ayatag. ha? Agpaiso Aisel? Wen Ramil, agayatak matunkan ka. Ila, agyaman na Aisel. Kamaudyanan na. Nasumpadan mo't lang tinabayagan ng ikarkararag ko. Oh, ikarig, di kan tupaldaangan Aisel. Sapay la ko ma, tasan mo nga ramidan kanyak tinaramid ni Jojo. Santo Apolos Aisel, ikarik day tayo tibatog ka langit. Anya nga tanog kalaysatan. Sigurado ka, Ramil? Wen, awanin ti rason. Tapno ibayag tapay. At datan ito umno nga edad. Isungag kalaysatan Aisel. Iti kasta, makabukal tamutan iti pamilyata. Ay na, kablaawan kayo, anak ka. Nagyaman kami tatang. Agyaman kami, tatang. Ay, sabay ko ma. Tanaragsak ti panagdinayo nga gasawa. Ramil balak. Sikan ti makamoy tanak ko ha. Sabay lang ko matayatam itinapod nun ni Aisel. Itatanalpasan ti kasarta Aisel. Sa dino nga, iti kahit mo apagyananta. Diyak kaya't apanawan ni tatang Ramil. Numabalin, dito'y talata ko mabalay nga agnaan. Kaasimat ngamin ni tatang no panawan tang agmay-may sa dito'y. Katuan na, on parikot iti dayta kanyak. Sikat ti matungpal Aisel. Agyaman na ka, tao manugot ka iti kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka Aisel. Uray dito'y tan nga agtalon. Nalawa mo ti sanik ko ni tatang. Sana paikit din nakabalan amulaan amin ti dagana. Datan ati mangmula. Ay katuan na. Kahit kung agtarakan iti agduduma adingwen. Katwan adakan ka dahi talakay. Uray syakmat. Kaya't kumatiag tarakan iti baboy. Wala. Pag tinulungan ta bagat, iti kasta, rumang ay ti biyag ta. Kastoy ka dilat ng tibiyag ta, Jojo? Ne, anya di ka mo asawan, Celine? Awan ka di plano nga biro kiti trabaho? Ay ko, Celine, pasensya ka na. Ngamawa magamin, nalpas ko ako rusaw. Isa marigata na kagbiro kiti trabaho. Iso kinayat nak. Gaputaan mom abak na nga. Kasta ka di? Ha, ne. Anya ka din dahi tangay bagbagam. Pudno mo, saan ka di? Ngam ti kinagpaiso na. Ni pailaeng Aisel ti adda di ta pusom. Sana po mo dahi ta, Celine. Agasawa ta lang harudan. Sikat ay atak. Saan ka na makapaglibak? Iso a pinili na. Gaputabak na nga. Saan? Celine, sana po mo dahi ta. Ay nasan ka ngaglibak, Jojo? Dinak man nalilawan. Sa anak amaag. Saan asyak tiluklukwam, Jojo? Alpasan tinasurok ang makatawan. Nakiasawa maggayam na Aisel. Yung damag ko, ang naragsak da itinakiasawaan na. Manalon ka naman lang ang dasawa na.
Yung naanos ka no kan nagagat. Ibagpay na Isel. Tanaragsak iti nakiasawaan na. Yung siya. Sa anak ka naragsak. Dahil sigurong tidosak. Gapo iti panangikulasay ko kina Isel. Agpababawi Yung naladawan ti amin. Jojo, pinapanaw kung ti katulong. Awan mo't lang aramidem dito'y balay. So, sika lang ang timang trabaho iti amin na trabaho dito'y balay. Tapno, adamot maitulong mo kanya. Saan kat atapapakpakan kalatan kanya. Magsakit mo tindi kasta pa nagsasaong kanyak silin. Pudno mo, saan ka di? Isasan ka kumamasaksakitan. Taday tat kinapudno. Sige, may sutik ko lang. Siya akong ti mga rami diti amin na matrabaho diti balay. Iti kasta, awan mo't may bagbagam kanyak. Kasta, tapno adamot serbim. Di ko nam siguro. Agbalin ka adon, no siya, ti maasawam. Anya? Saan mo ta kasta silin? Sorry, no awan ti maitultulong ko kin ka. Umayak man pumasyar, anak ko. Oh, apayaya ka na yun ti yumayo dito'y balay, nanang. Taktakan nyo lang ti asawat. Madisturbo lang iti aramidin na. Ha? Awanan ti katulong mi. Iso nga ison ti para trabaho kadag iti trabaho iti unag ti balay mi. Ha? Nay, hapay ngay akas tamo tun silin anak ko. Anya nga apay? Rumbon lang. Tapno adamot serbi ti anak yo. Saan kat apapakpakan data kanya? Di ko na siguro. Agbalin adon dito'y balay ko. Gaputabak na angak. Naglaingan ngay. No aramidin nakit din na sugar mami na. Ha? Pudno mat saan ka di? Ay, saan mo't nga itikas ta? Balasang ko. Ay na. No awan na tinapatid nga ibagayo. Pumanaw kayon. Tamakadisturbo kayo una yan. Si Line. No awan na patid nga ibagayo. Saan kayon nga umay dito'y balay? Makataktak kayo laang. Nagalas gayam ti ugali ni si Line. Bastaws ti pa nagsasauna kanyak. Ay, saan mo gayam nga agbibiyag abak nang jay anak ko iti dinada. Tay sumot tinti nagbalin akatulong na. Ay, agbabawi ako no apay nga isaw ti inasawa ti anak ko. Idinto ta ni Aisel. Nagpintasan ti kasasaad ti biyag na. Uray ni Mariaw, nagswerte. Gapaw ta saan da pinanawan. Saan nga agmay-may sa ijay balayda. Ay, sana kas kanyak nga agmay-may saak. Kandi nakpayon masarungkaran jay anak ko. Gapaw ta saan mo kano apalubusan ni Silen nga asawa na. Kunak ide no ayabanak ni Silen ije nagdakkel abalay na agam sa ambo gayam. Ayan nga ka din daytaw yan napasamak kada kami nga agina. Silin, sweetheart. Agawit ang manbihit. Mapan ko lang sa rungkaran ni nanang ko. Saan ka pumanaw? Dito'y ka lang balay. Ano niya? Hanggang kahit kulang mo ta makita ti kasasaan ni nanang. Saan nga minin nga umay dito'y balay? Sa mapan kumot kitaan. Ha? Rason mo lang ang data. Ngam kinapudno na. Kaya't mo ang makita ni Aisel. Ha? Siguro mailiw kan kenkwanan niya. Anya ka din dito sa asawang. Adan asawa na Aisel. Oh, anyang idea mo. No adapay la panggap mo ang makisinubyanan kenkwana. Ha? Uray pa'y subyala. Sigurado asan na ko na kayat na Aisel. Kaputan na ragsak itan iti na ti asawaan na. Ka? Umapal ka? Anya kumangit apalak. Kapo
Tasaan ka anaragsak iti danak? Gapo? Tasaan na natungpal ti arapaap mo, abumaknang ka, no siyak ti maasawam? Mabaling ka di silin. Husto da itan asang kadagulit mo. Basta rumara kita, tasarong karak ni nanang ko. Ha! Patasam ti rumwarita! Agsinatan! Anya? Anay ko, nagsakit na talaga ti ulaw ka. Iyak makabangon nga agluto iti kanag. Ay, nagriga laki din ti agmaybay sa. Hindi na mo lang aminin umay sarungkaran ti anak ko. Ay, daytoy ka din ti dusak. Gapo iti inararamid ko. Ay, no ni Aisel siguro tinakiasawaan ti anak ko. Awang kastoy asasaadat. Ay, nalaos ti panagladingit idi ni Aisel. Gapaw iti inaramid ni Jojo. Asyak mo lang tinangsog-sog. Gamita. Ay, nakaragrag sa akin tibiyag na. Idinto ada kami kun ni Jojo. Kaagpaada kami asaan anaragsak tibiyag na. Ay, Diyos ko, sabay ko ma. Tama pakawan na kadagiti dakes nga inararamid ko iti kalabas. Manungal daw bitin ajak nakitkita arimwar ni natay. Kastaya, tatang? Way na nakaw. Kanayon ang nakarikip ti balayda. Dinsapay mo ngamin umay sarungkalan ni Judaw. Padasan nyo man na mapankitaan di tabalayda, tatang. Amangan madamat tandakas ang napasamak kaninana nati. Ha? Ay, huwag man ngagpasaw. Mas daawak lang amin. Takanayon ang makitak iti paraangan dano kwa. Manungal dawon ajak nakitkita. Ay. Makapadanag mo ngagpasaw. Nay, asino nga tati ang tuk-tuk-tuk. Nay, sarungkaran nak nga tati anak ko. Sana nakatrang ka na ita. Sobrang kalatan. Ay, ate. Ay, pasensya ka na. No, nadisturbo ka. Madanaga na ngayon. Takaslamot dun sa angkarong rumbar dito balay mo. Ay, agiaman nagtaimay ka, Mario. Masakit ang ngamin. Ay, manon nga aldaw adanom lang ti ipapaunag ko. Hidya makabangon nga agluto iti kanag. Ay, wampay ki din ati lutuag. Asos, pinasaya at ipandakalangan ni Diyo Hospital. Ay, Manugayang mga aldong agsakit ka. ay alabang nga ron, Mario. Ay, po, talaga nakapsot ako na. Kahit numabalin, payaban niyo ko bati anak ko. Hindi na mo ngaminin umay sarungkaran. Kapay ngagpaiso adi na kamutin sarsarungkaran ni Jojo. Ay, po, Mario, wag mababawi ak itan. Nuwapay asaan ani Aisel, tinaasawa jay anak ko. Kapay Mike, kuna man o jay ba nang asawa ni Jojo ti kaya mo. Ay, po, saan gayam ati kinabaknang ti pangrukudan iti ayat, Mario. Tapay mo na ako ng tikas natin. Ay, nagalas ti ugali jay inasawa na. Iparit na pa'y sumarungkar kanya. Kan sumarungkarak ijay balayda. Tama ka disturbo akano lang. Takaday. Ay, kita talaga nga raw asal alasaya ti ugali di asawa na nukasda. Wan,
Isu apang hasim ka di Mario. Paayabam kumaday anak ko. Wait. Di ka ba dalagan natin? Tatalaga apayabak ni Jojo nga anak mo, itamit lang. Pangasim ta palubusan na kumamad sila. Adda ka nun ni nanang ija ospital. Ana, tapno awan mo ti makunkunam. Sige, palubusan ka. Nagyaman ang unay silin. Saan ka ka di sumurot kanya? Saanan? Ado tinaskan nga ramidag ija opisina. Diyak kaya ti mataktak. Silin, mabaling ka diti tumawat iti kwartam. Apay? Ada ka di impadulin mo kanyak, ha? Chucho? Ha? Sige. Tapno di mo ko na, ikan ka. Amok mada siyaklatan tinamnamaam. Pasensyaan na ko man silin. Umumat nga ang trabaho. Kan may sa. At lang dito'y balay. Gapo tayo isugat nga rudi kayat mo. Ala. Awanin ti adu pa yan sao. Ato'y ti daw ato makwarta. Agawid ka matlaang adagos, ha? Di ka agbayag ijay. Naawatan? Kasi kagaan din nagbantay kini nanang Aisel. Agyaman ang lao na yan. At tinulungan yun ni nanang ko. Anya ti klasim nga anak, Jojo. Apay abinay-mayam ni nanang mo. Apay asan mo man laang mata sa rungkaran. Kasano? Di nakmat ngamin palubusan ni Silin. Saan na kayo't nagkita ta? Anya? Kat, day ti makagapo abay-bay ang matanti inam. Kasta ka di? Dahito'y sigurong titusa. Gapo iti panangikalang ko ken ka, Silin. Inkulasay kagawan ti makagapo. Ginapununan. Sana nagsaya at ugali tinasawa. Di mo ibagati kasta, Jojo. Aramidem ngamin ati pagrabangam kas may sa padre di pamilya. Saan kat amang namnama kalatan iti kinabaknang ti asawan. Agtrabaho ka. Iti kasta. Adamat bukod mo a kwarta. Kan adagastusam. Saan kat adumaw dawat kalatan iti asawam. Kan saan amabalin a pander kalatan kan kuana. Aglalo no may papan iti inam ti saritaan. Agtrabaho ka. Kat sikat timangtad iti kwarta iti asawam. Saan kat asikat ti dumaw dawat kan kuana. Oh, agyaman na kitireta pang magbaga, Maisel. Kaya't ko ti dumawat iti pamagawan. Iti naramid ko iti kalabas ka. Pagbababoyak, iti panangisukat ko ka. Yaman niya nga ron. Napasama ka. Yes, pasensya ka lang man kanya. Sorry, Aisel. Pagyamanak paigit di kas dyan ngay naramid mo. Kaputan na amok ni Ramil. Nga iso ti pudno ang mga ayat kanyak. Iso ti lalaki a pudno ang mga ipatpatag kanyak. Kat naragsaka kun iti danana. Sapay ko ma. Tama ornos yumatan ti may papan kada kayo ka ni Aisel. Iti kasta, agbalin matan anaragsak ti panagden nayong Jojo. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga siguro aday tuyen ti gasat ko. Gapo iti panangikulasay ko idi ka ni Aisel, gapo laeng iti arapaap ko akinanam ay tibiyag. Gatita, awan pay laeng nagbaliwan ti amin. Agtagtagi balayak latta ket pagserserbiak ti mangup opisina nga asawak. Siyak ti agaw awer ken mangas asikaso kadagiti duang anak mi. Siyak ti agitulod ken mangsuksukon kadakwada iti pagadalan. Diyak mo no aginggat kaano akastoy ti sitwasyon ko. Diyak mat makabirok iti trabahok, gapu taawan kat nga rod nalpas ko. Talaga siguro aday tuyon ti gasat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo. Ken ka
Ika pagayam Jojo. Pasensya kan iti bagak. Ngam panagkunak kat si kamat laang tinagaramit iti kunam agasat mo. Dayta ti pinilim abiyag. Dayta ti pinilim apagbalinan. Sika ngamin tay tao nga awan diskarte na iti biyag. Nuan niya ti adda isulatan. Sursurwam ngamin ati tumakder kadagiti bukod mo asaka. Sika ti lalaki, sika ti padre di pamilya. Rumbang nalaang ngarod nga aramidam met dagiti pagrebengam kas ama ti pagtaangan. Alakastan pagayam Jojo, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Agyaman kami iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a novi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngay lingad na kumalatan iti nagan a novi. Tubuak ti aritaw Nueva Vizcaya, ngamiti agdama kat addaak dito'y Singapore. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko maipapan kan ayat. Amin abanag dito'y rabaw ti daga kat makunak nga ada purpos na. Mamatiak akabaalanda tayo nga ilisi ti Diyos kadagiti banbanag apakadaksan tayo. Ket sukatan na daytoy itinapinpintas pay ngem itikid daw tayo kenkwana. Tallo atawan mimetten nga agayan ayat ken ni Rafi. Ket kas agnobyo kan agnobya, adu dagiti arapaap mi iti biag. Isu na laeng tadyak ammo akabayatan ti kinaadda ti relasyon mi, adamet gayam ilimlimed na kanyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hello, Rafi. Sa dino di ayan mo? Karurur ko lang iti trabaho. Umaya kundi da. Sige, orayan ka nga rudan dito eh. Sige. Agan-anad ka iti panagmanehon. Wen. O sige, iti pegan da ito eh. Urayan nak dito, umaya kon. Okay, babe. Bye. Ne, apa yun anak ko? Bigbigat ngam suyaab ka suyaab. Apay, nagpuyat ka manen aya idirabi anak ko. San mat kit tinanang? Nasapa akto pa'y anaturong. Jakman amo. No apay atunggal kastoy nga agsapa kat makaturturog. Agsasadutak nanang. Kasla kayat ko ti agit-id ang agmalmalam. Anya, ay sus, amangan mo no aginaw ka nanak ko. Ha? Kasta nga tangag paiso, nanang? Nasaysaya at matlaeng numapan ka iti doktor. Iti kasta, maamwam no anya da ita marikriknam. Nasaysaya at ti agsigurado, anak ko. Oh, apay akasta tilangam, Rafi. Kasla aburido ka mat. Itay pa'y adi ka makaid na. Apay, ada ka di parikot mo? Ha?
Kuan. Awan, Nubi. Sigurado ka? Wen, awan ko naklangarudan. Ibagam ano anya dayta. Iti kasta, mapagsaritaan ta. Awan ngaron ko na, apay ay adagulit ka. Kasano, kasla ka na yun ka matamay kulkulan. Nakaad-adayo tinakay turungan ti matang mo. Adala basit parikot ko di opisina. Iso nga mga nagbali na kabisi kadagiti sumarsaron nung aldaw. Kasta ka di? Wen, Noan nga man day ta aparikot. Sapay kumata masulbar mo matlaang nga dagos. sabay ko mga ron. Itikas na, saan nga isupay ang mainayon kadagiti pampanunutan? Mala, maanta nga rudan. Kalpasan na, itulod na ko ni Jay Balay. Iti kasta, makaawit kan makainanakan tumatan. Ni, cellphone mo samat ti agriring, Rafi. Sungbatam Ay, kwa. Mabit lang nga ron. Dasong batak tumawawag. Makadlawak sa kanayon nga da umawag ka ni Rafi. Sakit umadayon no kasdya asong batan na. Sino nga taaya ti kasarsarita na. Taapay amasapol nga umadayupay. Baybay akman laangan. Amangan no isuntumanan ti saan niya pag kinaawatan. No kasta, masikugan di anak tabak hay. Wen lakay, duabulan ka nun ti inawan ti anak ta. Nagsaya atay no kasta bangan. Ay, adanton aw-awirin ta. Naku damon lakay. Kit, amo ka din ni Rafe, di may papaniti da ikaw. Saan pa lakay? Sorpresaan to kano jay anak ta tinobyo na. Apay, awan pa'y nga ta plano da ayang agkalaysa. Awan kanupay mat nadakdakamat ni Rafi, may papaniti pa nagkalaysada. Bareng madagdag matan, numaamuan na amasikugan ti anak ta. Ay, nasaysaya at mo't laang, nagkalaysadan. Sakbay adumakkel ti tiyan ni Nove, bakit? Husto kalakay. Ay na, magagaran akong amadan itiapo ko, bakit? Uray siyak matalakay. Mabalin ka di nga kita ta ita, Rafi. Ada nga bin napatag nga ibagakkan ka. Pasensya ka pa ilang, Novi. Ang medyak mabalin ti makisinara kita ken ka. Ado ti pa ka kumikumak dito opisina. Adaway manin seminar mintong pigan. Kasta ka di? Wen, ang medyak danag. Umawag akto, apaman amalpas ko dagiti isang sangput ko papeles. Adamat lang kayat ko nga ibagakin ka, Novi. Okay. Urayak nga rin ti iyawag mo, Rafi. Wen, sige ha. Tipoy kong dito eh. At upet aramidag. Sige, bye. Kat, nagsarita kayo ka din kan Rafi, may papanitisikup mo anak ko. Saan pa'y nanang? Inton bigat kami pa'y lang nagkita kini Rafi. Kasta ka di. Wen nanang. Ay kat nasaya at nga ron no kasta anak ko. Di mon ibaybayag. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan, ti may papan iti panagkalay sayo. Wen ka di nanang. Kasla na kayo pa'y kat din ti excited. Ay katuwa na anak ko. Nakarkaron ani tatang mo. Magagaran una yun ang maadaan iti apo ko. Kaya't na kanon ti agaw awir. Anya? Iso adimon baybayagan ti panangibagam ken ni Rafi. Iti kasta, agkalay sa kayon iti kabiitan a panawan. Uray simple lang akasar. Tinapatag, agkalay sa kayon ken ni Rafi, anak ko. Kasano, Rafi? Anya ti planom? Kwa, Joan. Umadanin ti aldaw ti kasarta. Angam aging ka ita? Kat di mo pa'y lang imbagakin ni Novi ti may papan kadata?
Joan, Awan sa amat plano maamang ibagakan ko na. saan man nga iti kasta, Joan? Kayat mo ka di. Tasyakon amis mo ti mapan iti ayanda. Tasyakon ti mangibagakan ko na. Saan? Siya kung timang ibaga. Kasla di mo mat ngamin maiturad nga ibagakan ni Novi. Ibagam laang Saan ka matkat apilitan? Wanan. Ibagak nga rudan. Agsarak kami itong bigat kininovi. Agsarak kayo kunam. Ang amangan no di mo tumanan maiturad nga ibagakan ko na inton agkita kayo. Agpudno ka man kanyak, Rafi. Ay ayatampay laang ka din ni Novi, ha? At ita ka man na kunak, Joan. Mabaling ka di. Saan ta na pagsaritaan, da ita ka banag? Masikog ka ko ng Novi. Wen, Rafi. Agam, Uy, apay kasta tila nga manakaam mo. Kasla saan ka matamaragsakan. Masikuga kun kunak. Kat no mabalin, kidawag nga agkalay sa takuman, sakbay a dumakkel ti tiyan ko. Novi. Oh, apa yan? Ada ka di parikot, Rafi? Pasensya ka na. Sorry, ang saan ta mabalintag kalaysa? Anya? Ang apay, Rafi? Ngamin, masikugmatan ni Joan. Kat natulagin ti kalaysa mi. Isuti ko na nga ibagak itakin ka. Anya? Kasano ang napasamak ti kasta, Rafi? Kasano? Pasensya ka na. Ngam, nabayagan ng agam-amu kami kini Joan. Agam-amu kami. Idi saan ta pa yan agam-amu. Kitunggal adad dita pag kinaawatan. Iso ti pagtartarayak. Iso ti pangibagbagaak karagiti amin na parikot ko. Iso ti ganayo na kaduak ama pa nagpalpaliwa. Kantyak ilibak. Nga adda mapaspasamak kada kami. Anya? Sorry, Novi. Kinabudno na. Diya ko na mutaramidag. Nangruna ita. Tako na papasikog kamagtan. Ayop! Novi. Awanan kay tibain. Manang lilipot. Diyak yung gagarate amin, Novi. Sorry. Di ka ginanag. Mag-arami na kiti pamuspusan. Iti kasta. Sanan! Tirumbang nga ramidam itakat pumanaw. Novi. Pumanaw ka iti sang wanak. Kat di ka nagpakpakita pa'y. Kabalak apadakalan ti anak ko nga ure ag may saak. Novi. Pumanaw kan kunak mat. Panaw! Ala, husto na nanak ko. Di mo kumaunay taglatingit. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Awan umasping iti kinasakit na. Kasla matudog ti puso kiti daytoy anaamuak. Novi, Aging gahita. Kasla jak pa'y lang mamati ti kastoy anagtungpalan ti ayan ayat mi. Ti amok. Ison ti lalaki amang itungpal kanya kiti altar. Ngamsaan matgayam. huston day ta pa nagsangsangit mo. Di mo rabang asangitan ti kasya a klase ti lalaki, anak ko. Patya ka makasarak kan tumatlaang iti lalaki ang nasaysayaan. Ngam iti day chay arafi. Patibkaram ti pakinakam mo, anak ko. Sana bali, tada kami matkin ni tatang mo. Tulungan da ka ang mga iwan, kan mang padakkel iti agbalinto nga anak mo. Baba. Ay la! Nakalukluk magka po ko tabakay. Makaparayaw ngaw rin. Wala ron lalay. Kaing-ingas unay ti anak ta. Iso ti karup-rupa na. Huwag nga ron bakit. Ay,
Kastoy mo lang ni Nove, hindi maladaga pa. Pagkal, daras do bakal. Achu, 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 achu. Ayaw ko ni baby, nanang. Tatang, iyag yung pahinaan tadigusat pa eh. Ay na, saan na nakaw? Ha? Ay, di kayo ko sa wine. Da kaming gininanang mo, timang panigos, kini bebe. Gusto ni tatang mo, anak ko. Mangbiro kalaktan iti sa baling aramidom tita. Bayam tada kamin timang padigos kin ni Asher. O sige, da kayo nga ron ti makaam mo, nanang, tatang. Sa dino ti ayan ni Asher, nanang? Addakin ni tatang mo, madama nga isalsala na. Agriring amin itay kat, amangan no makaturturog. May ruaman ang maisalsala, nanang. Inton kwan, birukan na ti panangisalsala yo. Ang mga nudinan tumatan kaya ti may diso. Ay, kat ugali na Talaga akasta ti ubing anak ko. Nanang, Apay ka din, Nove. agyaman na ka. Jack marik na ti bannog ko. Gaputada kayo kanitatang akatulong ang mga awir ka ni Asher. Ay na, no need to mention ako nada iti English, anak ko. Asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo maalang. Aywan gayam. Planok ti agabroad, nanang. Anya, ang Nove, adamot na talgad at trabahom ditoy. Apay ang masapol nga agabrod ka pa ilang anak ko. Basit ti sweldok ditoy. No ikumpara ti sweldo ija abroad, nanang. Saan pa'y magkiti nga ita? Ang mga no inton agtawanan iti talo, 1-5 ti anak ko sa agabrod. Iti kasta, may paayak mat iti napintas ang masakbayan ti kakaiso na nga anak ko. Ay kat addaken ka nga ruda, anak ko. Sa bagay, husto ka. Ad-adda ang maikam iti nasaya at akasasad iti biyag ti anak mo no agabrod ka. Iso na laeng, tasaan mo meten ang maiwanan ti anak mo. Iso nga rod ako nak nga uray indon medyo dakilton sakto panawan. At least, di naktumat siguro malipatan, nanang. Wan matkit di Iso akabayatan at ikapay nag-abroad. Ipapas mon ti aldaw ti panagdenayo, anak ko. Ha? Ni Rafi mati umaw-awag. Kalpasan ti inaramid na kanya. Adapay lang ang turid na nga umawag. Anya pa'y lang at ibagana. Sumbatak man lang. Tadi naman ko na. Hello? Hello, Novi? Sino ka? Ni Jong Anday Toy, ti asawa ni Rafi. Nakipagpakaasi kanyak ni Rafi nga awagan ka dito'y cellphone na. Takayat nakakano makasarita. Ha? Masakit ni Rafi. Kat adda ita dito ospital. Kid-kid dawin na ti panagkita yo. Anya? Agyamanak, Novi. Agyamanak. Gaputa pinaggamtigid daw. Rafi. Iniinotan. Ti panagkapsat ko. Gapu iti sakit akimpat kanya. Diyak mo, nag-ingat ka anak pa dito yung piyag. Ang sakbaya mauyos ti angas ko. Kaya't kumanandagkid daw iti pamakawan. Kan ka. Kang runahan iti amin. Kaya't ko kumamakita ti anak na, Novi. Rafi. Amo, gaging kaita. Kat nasakit pa ilang keng katinaramid ko. Nalapit, anay tuyod titusak. Gapu iti panang loko.
Kan parang ilibod ko kan kahit di may papaling ka na kami kini Joan. Nagambanyangay ka ron. Talaga siguro nga isutigasan ko. Kasapay ko ba na mapakawan na Novi? Nabayagan ang napakawan ka, Rafi. Inayat kan in patag ka iti kastaunay. Iso nga intad ko ti wayawayam. Nabayag mo tan anak mo po, anak. Awan ti sabali ang napatag kanyak ita. No di ti anak ko. Diyak man may tadkan ko na ti kumpleto a pamilya. Ngam at least, saan kami mat nga kurkurang kan kwa na? Nang runa datatang kan nanang. Ipapaay dati nalablabas pa hingam ti pamatag ti maysa nga inakan ama kan ni Asher. Magyaman ka, Novi. Kat ulit ang manan, ti akitsaw, iti pamakawan. Kintawag, at di mo kumamat ipaidam, ti anak ta. Di ka agdanag. Awan panggap ko amang ipaidam iti anak ta. Iyam amo ka, kas amana. Kan maysa, awanan ti sakit tinakam amarikrik nakparakan ka. Manipod idi nagkalaysa kayo ka ni Joan. Namimpinsan kumatan alin ni ipat ti may papan ka data. Nalabit aday to'y tigasat ta. Kat intad ti Diyos tiyubing. Kas panglaglag ipakkan ka. Panagkunak. Adamat siguro na pintas a plano na para kan ka. Kan para kada kami nga agina.